Omwaka gw'2015 omukama wa Bunyoro Kitara Dr. Solomon Gafabusa Iguru owokubanza akahereza lizi ya square miles 22 n'obuchweka 24 obwitaka habe kitongole ky'ebyashukari ekya Hoima Sugar Limited okubasa kuhinga ebikwijo konka habe kitongole ky'ebyobuhangwa bwensi ekya National Environment Management Authority NEMA bayikiriza square mile 9 zonka alpota yabo eyokuhinga ebikwijo. Square mile ezindi zasigeire 13 n'obutonyezi 24 ezitaka ezabeshemerire okutekwaho emyanya eyorurembo nekigambwa ku ekyo kichweka ekyabire kine empanga n'enengo kikaba kishemerire okurekerwaho okurabibwaho okwomugera. Ekichweka eki ekiri kugambwaho ekya Kyangwari ekina amagombo ranka Kyangwari na Kabwoya n'ebishango mu district ya Kikube. Okurambura emyanya egi ey'ebyenzarwa ekyabire kiri ekikari ky'omugabe kyebambe Nyamutukura abagaragwa b'obugabe bebembirwe omunyiginya Fred Mugenyi Ruchunya oteireho ayabireho omuhwezi w'enganzi y'obukama obwa Bunyoro ahabwe by'oburambuzi Apollo Rwamparo batangara munonga okushanga omwanya gwona ogwabire gurekerweho okuhindurwa orurembo guhingirweho ebichori obwo barikuchwekereza emyanya nyingi ey'ebyobuhangwa. So hano wala ancestral land baitwe kwatagaine na Bugoma kandi Bugoma nambe hale emiti mukule kijoga kinu kyona emiti yone katemebo tusakumanya omyaka ekwijjo bomisa kusana akaribia desert, you never know. So nikyo itwe bakingire akururango tukadiremo emiti haihina nebisaru hata kuwatibwaho baito kulora kimu nti babiri mine babihikaho amaiza go gagena nigagenda mu bisaru omu nigalete kinte burginge kubeta silting obwa kumara galese lekyo nigasiri kira kimu habuke bisaru bino bikusenso mu Lake Albert no sangana Lake Albert ntibyeza kwijura nebisaru kuoma n'ibintu bya mulingo ko. Rwamparo najumirira yabireho entumwa ya president of district ya Kikube Amlan Tumusime abo kweraho abahinja ba okutahirwa itakere. And of course the other gang was commanded by the former RDC Kikube Amlan Tumusime who is also a former aspirant Bugahia. We had a terrorist group here, gang group 5, which was being commanded by Kabunda. These are the people responsible for the destruction of this site here. Amlan Tumusime yabireho RDC wa district ya Kikube. Ebyo byona nabihakanisanga n'okumusibaho amatugembuzo kumulisengwe arikushoborangu omukama wa Bunyoro akahereza lizi ya square miles 22 n'obutonyezi 24 ahari investor kandi nebihandike birukuhamye eki byona biruhongu nahabwekyo arikwetombeita taine bujunanzibwa bwona haitakeri okwi omukama Bunyoro Kitara na timu ye ero omukuru Rwamparo n'abandi ngo akugamba Hoima masuga ina musika mai mwenda zonka musika mai okaikundisa twezindi zone zabo ekicho bigopi omukama itaka lino musika mai 22 liona akalihereza Hoima masuga kumara emyaka 99 kwimaho ikaijo yashoborangu abaturage bakashaba investogo okubeikereza okuhingiraho ahitakeryo ebihingwa ebirukutwara obwire bugufu okwera kandi bicho leo naba kubyara ngitwa bibembezi tukakikiraniza nti bakabatenge kubyara ne bayisana bakwesereka twagano twabazana na investor twagano kababyale cyoko bamanyire bakubyara mu itaka etitali lyabo era nabakimanyire twagamba mutabyama bintu biri permanent mu kaiga mbyama bintu biri season nkibicholi season yewo nabyara hano investor yanga kweyongeza kukosa itaka li ombusinge nibarugama bamwe ombahinji ahitakere ne batushoborera ebizibu ebibarukurabamo. Kimu muno hano yagamba itaka ntamanya itaka libukama kyonko bukama tubukolekaga banduzi yabo akatwine bizibu hano twine bizibu bisatu twine kizibu cyo muhindi ekirukwatita abalimi abasirikali bo muhindi nibeje batutera
naba NFA nabo beje batutera hatu tukurora ekiri kiriya kumanya ngo obukama buraba hano na NFA neraba hano niko bagambire biturimo tukoreki niko tweye nk'abantu twangize tufuna kasada kutwabahaye konkati kiboko nezo kutwita no kututera kiboko ibintu gitu bimwe bakabiyata bakabitwara tukasigaza byo twaba turi kubona hatishaye ibintu abangwa ina bayirukire bari hari bamwe batina kintu cyo nabwo kubatera ngono Gachagua asaba habwa Tayari West.